Kitu kinayoniletea boga duniani, niliwahi fika kwenye wachuruzi wako nachuruza vitu mu masoko zao. Nikiwauliza hii vitu mnaochuruza ni vya nani? Kitu walinijibiaka kinaleta boga, walisemaka ni vyabo. Walisema ni vyabo. Kumie ukisamba vile kama ni vyako na kukufu neza kufu na kuhangaika. Ukejibia kwamba hiyo vitu ni ya batu benye bako na kia bitwala, maki benye bako na kia biuza kubitwala njo benye nabi, unaikala pale juu ubapatie hiyo vitu. Eske ni byabo ama ni byako? Unasikia kisi munatengeneza dunia mubongo mpaka pale. Njo yenye natuma hamuye kutafanunua vitu. Haujitetei pale, umejitetea ni vya ule. Tukishaishi mu dunia ya vya bure, hautakuwa sema ni vyako, ni vya bali, ni vya bali. Nawa kukona tasema kumbe kuna tenda mema. Hapa saa hii unavita vyako, hizo manyumba zako, uongozi yako, ile ndio tatizo yenyewe. Hauna kutetea. Ukisha sema ni vyako, ulivitosha wapi? Mshamba ya babako ya nani? Mungu aliomba bure, nyeni kuitumia bure. Weye unazola mu dunia uko demo. Wenjo demo wa kwanza, wenjo pepo ya kwanza. Juu unavita vyako, unashindisha wengine njala. Unakuwa na madepo na ikala kwazo. Aseni zako jitetee, tusikie. Ifosi turudi tukutetee tena. Kama munapenda dunia iendelee kuwa jinsi ilivyo, itaendelea. Na kama munataka iwe mzuri zaidi jinsi ilivyo, itafanyika kuhusu wewe na mie. Watu wote watumike bure, kazi zikuwe za bure, tuzitie bure. Munoneshe vita, mupambane tena. Kitu chenye kitakujuisha nyuma kama weye ulipotea haka ni kwenye tu nimebadilishwa.